Abantu baphawule kwikhasi lethu le-WhatsApp ngesibhengezo sikamongameli sokuhlisela eli kwisigaba sokuqala nokuvuleleka kwehambo eziya ngaphaya kwemida yeli. Ithethile inkumanda yomkhosi eMzantsi Afrika kwaye yandishiya ndicacele. Into endinokuyithetha kukuba singabemi baseMzantsi Afrika sesisonke masiyazi ukuba ubomi abuphinde bufane nakuqala lingekoyiswa idabi lokulwa lobhubhane icorona. Ke unyanzeleka ukuba singabantu siyazi ukuba ubomi bethu ngoku buxhomeke ezandleni zethu. Lokungijabulisile mina ukuthi imicimbi leminyeni setawukhona kuhlangana imindeni ama-funeral batawukhona kungeteka babe 100 njengoba labanyeni bebahluleka kubeka ihlobo tabo kunengce ukuthi kufuneka 50. Ungakakhulu mongameli nekuvula imincele lokuhle kakhulu lokho umnotho utawuphakama eNingizimu Afrika. Sasi ukuwelela ku-level 1 itsho lukhulu ukuthi singabemi boMzantsi Afrika. Lonto ibonakalisa ukuthi zonke izinto zibuyela esiqhelweni kancane. Noko kuyonwabisa kona ukubuyela ku-level 1 uba noko iyasho nokuba akusafani nokongoku izinto ziyabuyela esimeni sazo kancinci. Nemithuba emisebenzi noko akunawufana kwindawo ezithile noko uzawukwazi ukuvula abantu bafumane ezo sentanyana. Kodwa into endikhalisayo namsasazi into yovulwa kwebhoda noko hayi andikaboni incam kweli cala lebhoda ngoba le COVID-19 isekhona mos. Kodwa ke asazi. Mina ngiyabonga kumongameli ukuthi sesizongena ku-level 1 ngaphansi komthetho we-lockdown. Ngiyathemba ukuthi abantu abaningi sebezobuyela emsebenzini yabo njengoba abantu abaningi bebesahleli bengakayi emsebenzini, kodwa nathi singabantu sizoqinisekisa ukuthi sisazohamba ngawo umthetho we-lockdown ngoba siyazi ukuthi lesi sifo asikakapheli.